Mihang'o-inĩ yake ya muthenya wa Jumamothi kaunti-inĩ ya Kitui, munini wa president aumagaritio ni atongoria arĩa mamunyitaga mbaru kuma ikamba-inĩ makiamba kugomana na atongoria a ndini rũhonge-inĩ rwa Kefri town-inĩ ya Kitui. Unaanzia hapa chini unakuja mpaka huku juu, si ndio? Wangwana, hiyo ndio sera ya UDA, hiyo ndio sera ya Mheshimiwa William Ruto. Thutha ũcio Ruto na mbũtũ yake makĩhungura matũra matiganĩte gũcemania na mũingĩ kũrĩa anyororetie ang'ethanĩri yake akiuga matirĩ na kĩoneki gĩa gũteithia Mũkenya. Mimi nauliza nyinyi, mnataka twende tuongeze cheo ya viongozi kwanza ama tutafutie watoto wenu kazi kwanza? Hawa watu unajua, hawa watu wa rege wanatusumbua. Wanasema ati kwanza ati twende tubadilishe katiba. Akihurira mubango wake wa kwarahura utonga wa bururi Ndefe augite angigatuika president wira wake wa mbere ugakorwo ari kurumbuia andu ethi. Lazima tuweke serikali ambayo itaheshimu kazi ya kila mtu. Hata kazi ya mama mboga ni kazi. Ni lazima tuweke pesa ya serikali kwa sako ya mama mboga. Tuweke pesa ya serikali kwa sako ya bodaboda. Tuweke pesa ya serikali kwa cooperative ya mkulima. Ndio tuweze kuzalisha uchumi kutoka chini, kila mtu ajihisi ya kwamba yeye ni Mkenya. Mihang'o-inĩ yake gũkũ Kitui, munini wa president no agomanĩte na ikundi cia atumia oro hamwe na atwarithia nduthi mwena wa Mwingi. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Msema kesho ni